Assalamu alaikum. Hurmatly YouTube görüşler, bul bugünkü ikinci çağrılış. Жылкы базарда biz bağların bir sıra bilet öyle. Жақсы аттарды telefon numarini kaldırıp berебиз. Bunun aldığında turgan bul bişti eken. Bağasını 370 min dedi esi. Baka bazar bağ. Böyle suraya elekte. Yok. Tak. Anay mına şunda bağasını bilet öyle. Bunun jaşı kança eken turgan mına? 2 yaşar. Kunan eken ha? Kança eken bağısı? 130 min som bul. Bunun bağısı 130 min som. Al emin bunun bağısı 370 min som. Buna bağ oldu sizge? Kançaga geldi? 80 min som bazarı bağ verdi deydi. Andan keyin tuğanдар mына ушул жерде bağ болуп аткан. Жашы канча экен туган bunun? Кунан а? Кунан экен. Bağ болуп атат. Ушул жерде bağ болуп атат. Bunun bağısı kızıp atkан Kunan'ın beri. Bağısı 200 minге geldi deydi tuğanдар. Bağısını kança deptir? 200'e vermedi. Жа өзү айтты мынаса bağ деп. 300 min. 350 min dedi. 350 min. Туғандар базарда мына ушундай бир сындуу тайлардын бири экен. Bunun жашы кандай эле? 1 жашар а? 1 жашар. Adamı 1 жашар экен туғандар. Баасын 300 min сом деди. Эгер сиздерге көңүңүздөргө туура келген болсо, мен жакшыраак көрсөтүп кетейин. 2010-жылдан тартып көзүмөн көрбөй калдым. Турмуш шартка байланып. Бул каяктан келди? Дары-дармек. Россиядан келди, а? Өздөрүнүн колунан. Баасы 300 min сом. Баа болду? Баа базар сурай эле экен, а? Жакшы, андан кийин мына минг аттарды дагы бир сыйра баасын билип өтөйлү. Ассаламу алейкум. Ат жашы кандай экен о? Yaşıyor. Pişti de. Бишти. 4 yaşar. 4 yaşar. 4 жашарбы? Баасы канча экен? 85 lira al. Баасы 85 min сом деди. Иши бар окшойт, а? İşi var. Иши бар экен. Жакшы. Так, баа болду? Баа болду экен. Так. Андан кийин аттын жашы кандай экен? Туган силерден кош кетели? 4 жашар. Канча экен баасы? 150 min сом кем бар. Баа болду? Канчага келди? Канча? Так. Силердикичи? 90 min сом кем бар экен. Так. Баа болду? Базар багылдыбы? Андай мына ушул жерде дагы бир иши бар окшойт а? Иши. Иши барбы? Иши улагы. Жашы 6 жашар. İşi var. Баасы канча экен? Баасы канча экен? Баасын 150 min сом дейт. Мына ушундай. Андан кийин дагы мына ушул аттын баасын билип өтөйүн. Так. Туган аттын жашы кандай экен? 7 жашар. Баасы канча экен? 150 min сом. Базар багылдыбы? Базар багылдыбы? Анда номерди калтырайлы, а? Жакшы нерсе экен. 0556 менен? Канча? 68 38 08. Жакшы. Эгер ушул ат жаккан болсо байланышка чыгып көрсөңүздөр болот тугандар. Андай мына ушул жашы кандай экен силерденби? 4 жашар. Каяктан келди бул? Новосибирден келди. Бирек жетелей бер туган нары бери. Айландырып. Бир нары бери бакса айландырып кой. Так. Баасын канча дедиңер? Баасын 300 min сом дептир. Бул минилдиби? Минилдек ба? Жаңы үйрөнчү экен. Баасы 300 min сом. Аз болуп экен да. Так. Базар багылды? Багылдыбы базар? Канчага келди? 180. Жакшы. Эгер ушул
жаңасы екен туғандар. Жаққан болса байланысқа шығып көріңіздер. Номерді айтып кетесің? 0557 менен 777 955 шул номерге байланысқа шығып көрсеңіздер болады. Ноқаттан эле болосуңар, а? Ноқаттан мына ушундай. Андай мына ушундай мингаттары дагы балаларын билетөйлү. Так, bunun жашы канча экен? 8 жар, иши бар, а? Улагы дагы бар, карабайыр өзүнүн эле. Баасы канча экен? Жорго ба? Баасы канча экен? 120 миң сом кем бар экен тугандар. Эгер мына ушу караат жаккан болсо байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Мен номерин калтырып кетейин. Айтчы. 0508 11 1253 номерине байланышка чыгып көрүңүздөр. Мындай бир оса иш багытындагы жакшы нерсе экен. Базарга кирип эле мына ушул аттын бабыл атканын көргөнбүз, күбө болгонбуз чогуу. Bunun жашы 2 жар дедиңизби? 2 жар. Базар багылды, бирок бербедиңиз, а? Канчага келди? 210 келди. Канча дедиңиз баасын? 350 миң сом. Мына ушундай эгер ушул кунан жаккан болсо, байланышка чыгып көрүңүздөр. Өзүнүн карабайыр пародасы кандай экен? Россия. Алып келдиңиз да сиз дагы. Так, номерди айтып кетиң анда эгер 72 менен 22 76 09. Байланышка чыгып көрүңүздөр эгер жаккан болсо. Каерден болосуз? Ноқаттан, а? Жакшы. Эми сиздерге мындай өспүрүм тайларды дагы бир аз балаларын билетөйүн. Алдында турган мына кашка. Жашы кандай экен мунун? Бирге чыгы элек дешет. Бирге чыгы элек. Кулун экен десе, жабагы деп коет. Баасы канча экен? 85 миң сом дейт. Эмнеге? Бир шарга жакын дейт. Баасы 85 миң сом. Мен эми сиздерге өспүрүм тайларды, өспүрүм кулундарды бир сыйра көрсөтүп өтөйүн. Так. Так, мына кичинеси канча экен? 35 миң сом. Наркы чоңу канча дедиңиз? 45 миң сом. Ал эми булчу? 55 миң сом мунун баасы. Булар баары эле эркек, а? Эркек. Так. Сымдуураак тайларды тартып берүүнүн аракетин кылайын, бирок базар ичинде болгон ушул. Bu taydın baası kaç ekan? 50 ming so'm. 50. Ha. Anda baasını ile surab ötkönmүn. Buna kulundu bileyli. Baası kaç ekan aba bundan? 30 dedim tuğa. 30 ming so'm bunun baası. Tak. Ba oldu? Ba bolot. Buna erkek taydın baası 28 ming boluptur. Ha. Putu оор eкен, biraz ошондуктан biraz арзаныраак экен. Ошолорго салыштырмалардын баасында билет өйдү. Канча экен сиздики? Meniki 45 kemi vardı. 45 ming so'm kemi var ekan. Tuğanlar bu 1 şar ha? 1 şar. 1,5 şar mı? 1 şar. Tak. Sizdikiçe? 40 ming so'mdan kemi var bulardın. Tak. Bağ oldu. Bab olota danaşıp düşü mınavı. Mana şu bakıldı. 40'tan kıldı berber düşü. Buna ekon mu? Yok özünü. Buna sizdiki mi? Bunu 35 kıldı. 35 kıldı ha? Tak, bunun 40 mingden bağısı geltir, biroq berbeptir жақсы. 40'tan oldu. Muna ушул 40 mingden бербеген булар байталдар экен. Ургачы байталдар. Мына шу экөө ургач экен. Так, bunun жашы канчада? Андан кийин 1 жаш. 41 mingге бербедиңизби? 43,5 мыңга. 43,5 мыңга баасы келди, бирок бербедим дейт. Булар кандай тайлар эркек ургашы. Ургач байталдар ба? Байталдардын баасын билетөйлү. Канча экен булардын баасы? 150 кем. Экөө 75 миңден 150 миң кеми бар дейт.
Андан кийин мына ушул жерде кулундуу бээ турат. Bu kulunduğu beğenin boğası kaç eken? 85 ming. 85 mi so'm. Qanchasi kulundan o? Birinchi qo'lim. Birinchi. Ha. Jangi tug'ma ekanda. Ba oldu. Ba oldu. Tak, mana shuni menimcha sotilgan o'xshaydi. Sotilib ketdi buni. Qaysi ba oldu? Qanchaga keldi? 75 ga kelibdir. $75 ming geldi dedi. Nasıl? Buna bulunduğu bey kaça oldu bası? 90 kam oldu. 90 ming so'm kam var. Erkek burgachi kulunu? Erkek. Kaçanchi kulunu bu? Ikkinchi, ha? Ha, 90 ming so'm kam var ekan. Mana endi uni yoz bozori ketdi. Sal savdolar ham kamayib qoldi. Endi tag'i 1,5 oydan keyin yurishib ketadi. Yaxshi yana ham mana el yurtda bor ekan xudoga shukr. Yaxshi ne sotildi bugun bozorda? Yaxshi bir toy sotildi, 70 ga sotildi, 80 ga sotildi. Udan jo'g'ri yo'q ekan, ha? Hozir sotilaylik, endi sotiladi dag'imiz. O'zingiz yaxshisiz degan savol. Yaxshi den sog'liq. Bozorda yerlarga barga solamiz. Bo'ldi shunday. 76 qilsa qaysan beradi. O kulundu bey. Mana to'g'ri bu. Ha, buna to'g'ri. Bey ekan bu. Bu ha. Qanchaga bermaydi? 76 ga beradi. 76 ga bermaydi ekan. Bir kere 80 beradi. 200 to'g'risi. Keve Absalom qancha? Mana shu 2 beydagi. Tak. Ya shu qanchaga bog' keldi ekan? Ha, Tug'an. Qanchadan bog' oldu? Ekoni 156 berdi. Bermey tasbı. Bular canlı tumalar o'xshaydi, ha? Emas, men alayın desa Ha, yesi bir yak mı? Tuğsa birinchilerini tuğat. Bunlar to'ylak, bunlar tug'at. Ha. Жақсы. Ekon 150 ming bağılıdır. Tak, nasıl yerde? Kulunduğu be, Bozori keldi. kulunduğu bağ oldu ha? Va oldu ata shu. Qancha bermeydi? Qancha o'zgading? Sen qancha so'rading? Erkek kulunu menen. Qancha olgan? Qanchaga geldi? Qancha dediniz basın? 120 ming so'm. Bunu versin o zaman. Tamam. Tak. Qaysi bağ oldu ekan? Ha, mana shu mingi be. Biz jo'g'orida bunun telefon nomerini qoldirib o'tganmiz. Bas qancha keldi? 102 mingga. Bozor buzib ketdi, ha? Var berek. Bol bolsa. Oldu. Oldu. Bering ya. Asqaldı şimdi öğretmenim. Bağısı 102 mingga geldi. Ketdi mi? Qanchaga ketdi? 102 mingga ketdi mana shu men. Biz ham to'g'onlar mana shu men jintiqladik. Nuqat urdik. Жылқы базарыды.